Amasan ATM YouTube mahong kit hozo sinabon sabin ka hinlem su ke kit evin pathinin patheibu uhan lang pathin thu ikhil jing sabang wa tu nya jong hi pathin thu poimo ta isei kit dewa hi ye chu pathin thu mama hi in hi jong le tu ni YouTube video ka hin ta do thupi banga chu Seventhday Adventist ta asan chung sang tu dol isei dewa hi chu 28 fundamental belief of Seventhday Adventist Church kiti hi in isei dewa hi in abon sakia khat na som ni leget zo si hi inivet diwa hi ahin la fundamental le khabwa kim kya kisi bonga cho abon sakia laimuna chu ki sei zo lo ding in hi jong le headline si highlight ibol diwa hi a focus na a main point in asai nom pen ta chu tu nya abon sakia ivet dingo sau ta jong hung khamai thei ai wanga chu chom thei pena khain sei gu te ding hi chun ani ke ja si tv chu ting ta le chi video he ani he thi mi tv tia pa kai mina viewer ho ko ma kain het sa mas ai fundamental belief Seventhday Adventist Church in anei ta bangai ki tup chani ho bung danga kanim mu lo cho so pitio ya chu tu nia hi chi hi sets of belief ki tup chat nei ho bung ho hin ipp ta sanum ti hi YouTube channel la ka hin phun do num ya chu ka hin sei kho hi kong sei lit na evangelical church hi in chating ta le ho bung dang Baptist Presbyterian abanta le Pentecostal Catholic kito ho abanta le local church tam ta abanta le international church chum layman ho hita tana iso la jong hi aniki khom jinga pathin thu hi aniki vezing tho hi jong le Seventhday Adventist Church in fundamental belief ki top chat Genesis to Revelation na Bible subject every area and every aspects of Bible subject hil no hi hobung danga ka mu zo lo cho si nei lang nei ta pathin thu hol ka hi point ahin la Bible a sei pa hi hol ta chana cho kan hol tho he kin jong na haya chu tu nya hi chi kain ta lang no me vet sa na choi ho la hi hobung ho hi ke bui gam ta cho ka bu ye iti nom no ang wa chu vet sa na chilai khute jong chilai khute jong khuchum chi ki wanga hobung khat ki su ke amin ke bang su ke i sign board wa i hobung min ta ke bang su ke i mission wa sumi pi naw yang ke bang su ke na kaile don i bol naw yang ke bang su ke ema ta san tu dol ong ki sei ting le chum chi chilaya te ta san chum laya te ta san chum chilaya pa pastor preaching dan sermon am pi bol dan ni Bible doctrine hil dan chum hilanga pa doctrine hil dan chum kit na hida hi hobung min khat ke pu khom chi ai wa asunga ita san dan ke bang thailo example chun trinity tu dol me yong ga chiu te laya pa pastor pa trinity hil dan chilanga pastor pa trinity hil dan yong ke bang hi ve to ele langa oneness ho thu hil dan chu ngai kit wa ile Trinity pom hon long ahi asei wa le oneness ho ta banga pom kit tho hita bangai confusion cho ele eschatology chung chang ho ni nung thu dingo asut kit wa le na a chum chi a ta san za chum chi nei ngan hikit a chei chen le ke ho naw chu ipin tha a pathin ta san po le hu hing na chu pathin thu thoi tiu anga do be kit jingo ai ra le Christian living style kit ho Bible na hil dan za chum mo hi za chum ke ho na hom ting le ni tin hing khu ki man sa na ni ele don si le chen ki van dan ki chei dan ding dan ki to hi thagau thu to ki sam ke poi Christian hi na chu pathini ta sana le ei jing ki ticket na i Christian hi na ho bui gam ta cho hi pi ji ham ta san ki to pa nei lo ho bung la ngan na i hat je wa chu koi ma chan yong serious da pathin thu gyal ta lo society na thei ilat na thei na i thol na thei ding din mun ho bung lien ho bung hoi ho bung nom ki ve hi chu koi man pathin thai ho bung hol lo chme so pitio tu nya ka sei nu chu pathin thu nge hi church i hol diu hi ji pathin thu na sei bang ta church a chi pi mai ikimat zo gut diu na i na thei ya ho bung tia ki hol pa hi i bol wa le so pitio thaga wa ga su na ding wang chu hlom le ding ai ti ka sei do no mai hung sau kha thei ai wanga chu chom thei pe na kan sei gut ding in hi chun hi chi video hi an he thiam so ke hi ti we Seventhday Adventist ho 28 fundamental belief hi category gu ma ki khan hi a khat na chu pathian chung changa ta san na God na abanta le ani na chu humanity mi hem chung changa ta san na banta le hu hing na chung changa ta san na ali na hobung chung chang church chung changa ta san na abanta le daily living Christian ni tin hin ko
Bible dung zia ki hilna ta san na bandal ki le do kin na chaina restoration 6 category ki hom khan he tun category khat na pen ve hi tiwin ni chu pathin chung changa ta san na hi chu fundamental belief number 1 a ki panin hi chu Bible pathin thu thiang hi a hi na he Seventhday Adventist so hen Bible hi pathinin a hin na hu a hi khum thu chang ki ji na lekha bu hi ti dat chana ta sanun chule ta san tu dol chon dan zo sia zil na dinga Bible athunei pen a hi atiwe tu lai ta Bible a sei lo lo doctrine ki hilna tamta ki pam cho na haubung tamta hin ki chi pi cho vet sa na chu Bible in ka chor nga ni sumil hin atile ai ho chun Bible am hi yong le Jesu thodo ni cho lo pin thodo ni chu ni khu thing hi ki ta ki man ke ta cho ni cho ta bang ho hi ki sei nam na ma Bible sei lo lo a hi kil ai wa nga Seventhday Adventist in Bible ta san dan chu Bible ti lo hi doctrine chon dan kihil na zo si khela thunei pendang kihil na ding dang ompoi ati he ni chu Seventhday Adventist in Bible apam da na hi na he Bible kalwala na to thei Bible kalwala ta san ki di chu Seventhday Adventist doctrine kihil na zaw lo he e hola chu Bible ita san ha ita san lo ha jong ke thei ta lo cho na ya chu leitul cha te yong khun leitula thilo ho yong khun Bible khela na tong thei pa thila tu se yong di satan tu se yong di atiwa ami asang zai ki tol ge bu mu ta chu I thi te te di we hi ta banga khu ta san na chi pi ho ho ai le ani na Trinity Seventhday Adventist hin pathin khat ami thum ta sa chum chi ta san noi pa cha pa chu le lagau thing pa cha pa lagau thing ki ti pathin ta sa khat se pon ain la 3 individual person hi ti ki chin ta Seventhday Adventist ona ta sana hi phat khat la ya chu Seventhday Adventist history ba dang le Trinity chung changa buina jong anum nge ngo thawa hi ain la Bible dungzuya ki hil na chi pi ho bong hin to ke na hi hong chi ai le pa cha pa lagau thing hi ta sa chom chi momong separate being hi momong ki chin ta ain mo to dungzuya Trinity conception hi ain lai Trinity ki ti chu asi lo cho na Bible ki tiong ko Bible am lo cho ya chu Trinity ki ti chu Bible a ki mu lo anga chu ati ching chu Bible an nei tho tho cho ya chu terminology ai bui lo ding hi athum na pa pathin God the Father hi pt head of Adventist when pa pathin thil zo si sim pa hin chule thil zo si hin sa tu chule acha le sa pa sustainer a hi ati chu ai le cha pa pathin pt ta san wam Seventhday Adventist on ata san chu Jesus Christ chu pathin cha pa hin chule vanoi hu hing pu a hi hi chulai azawle mi tam tan question ni do nom deu chu Jesus chu thil sim pa hin ti jing lom nei ti me thiwe hi nge pa le cha pa Jesun keile ka pa tha khat ai ati jing he achuda le chapa yong chu pathi na hi na 100% god hi chi divinity a chu abon chawa pathi ni so ke ya chu pa jong creator ya la chapa jong creator ti nai ama wang salvation chung changa hi pa hi vanui hu hing pa hong hai po in chapa chu vanui hu hing pa hong hai ya chu ama ro dung zui zo a hi fundamental belief in a hin ta do zo hi ai le anga na a pathin chung changa lagau thing pathin hi Seventhday Adventist hoin lagau thing hi pathin a hin mi mala hi na mo mong nei chule ta san cha te ni tinin kulam hil jing tu a hi ti ta san noi ya chu lagau thing hi hobung tam ta in ata san hu mai elo le pathin power mai bonga ata san to bang ko Seventhday Adventist ata san point lagau thing zong ama mi mal hi na mo mong nei pathin hi ti chu ichian ta Adventist on ta sana hi ai la category number ni na mihim chung changa humanity chung changa Seventhday Adventist so ta san na bulpi chu number 69 a continuing till sim chung changa pa na ki pani na hi it's a creation Adventist so in Bible a sim til bo ki sei bangin pathinin haptan ni gup sunga til zo si asi ma hi 6 literal day ti ta san ve di chu na mi tam ta in Bible say lo lama Bible nil kal na ding na Bible sot nim na ding am holung ngai cha thil tam ta i hop khom wa Genesis a pathinin ni gup sunga na to jong hi pom num lo ta san num lo mi tam ta ta cho Christian la jong Denzel da ai vet sa na chu pathinin ni gup sunga na to in ni sagi ni phathei bun asu thienge ati so na
hi chi 6 literal day sunga cho aman na to hi ti ki chen ta Bible sei ai le hi chi Bible tu sei pen chu sat nim na te dinga Satan hin na to a mi him te lung thim sungai chi na thip na phalo tam ta het lu na evolution theory ki to big bang za chum ho theory za chum hung kun do a Genesis a creation story hi deny bol na te dinga Satan in mi him te haman cha cho na le chong le Christian la yong hi chi mu chi chu lu cho to hi sign zo ta sana pathin tu sei pa ta san la na mi tam tan lung changa vok ta cho de na danger hi cho na cho hi ingai tu ti nga hi le vesana 2015 lai jong Pope Francis dam lai ha chi pi se yong ni gup sunga pathin na to ki ti hi gel ha sai ni ti ta cho ata san la na ni phun cho hi chu Catholic mi tam ta jong chi cho ata san ki cho tu lai na hi ta bang ta cho Satan in na to he hiya cho Bible fundamental belief number 1 Bible bo se hi athunei pena ki hil na dinga doctrine zo si la chon na si ki hil na dinga sole authority da Adventist in apom ha ki tu cha kha mong hi ti ka sai do no mai hiya cho Bible hi ahing poi Bible ahin awa no me pathini na jong akim poi ti ho chun hi cho tabang hi akhul kul dingo Satan pu hui na lampia cho wa mangjal diu ya chu ai mi te la ajong lei tu la khu Bible hi pathin hi na akimu cham kim pon ya chu pathini no hi chi thilangoi de du pa kho aman cha ai atiu cho na kidanga he ida bang ta hi inam piu la ajong Satan na to ai ta in asagi na mi him chung cha nga continuation chu mi him khu mi him nature Adventist ota san chui piham mi pathin lim le mela sim a hi ben a hin la chon sit a hlu na ze in mi hung ki sim na lim le mel ta be pathin lim ma ki sim na chu ki man sa ai tai na in nature mi him mong ong ki sim na ni pathin lim le mela ki sim a in a hin la chon sit na ze a hi chi pathin lim le meli put chu ki man sa ai tai ti cho hi chu a hi na hi chi chu tha sim kit na dinga wanui le si hi chi pathin lim le mel iput u pen chu tha nei do kin dinga tu chana hi hu hing na lampia pathinin ei pu yu cho zo ting le in mu chen kit diwa na ai le category number 3 salvation chung changa number 8 fundamental belief a ki continue kin in salvation na Adventist on ta san chu mas per ki do na lin ta ki ti hi lagau ga lo me ti chu Adventist on sim ti la kon tu ni chana si le pha ki do na lin ta the great controversy ki ti chi jam na lai a hi ati hi cha git lo na hin pan no chu Satan a hi ti ta san oi na hu hing na thudol hagau thudol hi ti ngai le galin ta om cho hi chu Krista le Satan alin le alal ding ki chu na chu hi cho vet sana hinge pathin cho alin sai hiong le Satan in pathin din na chu hi cho na ya chu hi chi ka ai ki do na om jing hi cho Krista le Satan ki do na pen chu pathin mi lo ki do na hi ki ta cho ta san di lo ki do na hi ki ta cho hi chu ya hong ki panam hi chi gal chu wangna ko na hong ki pana tu changai le si na chi jam jing na la ya a chei na chu final better Armageddon as ki chai di cho na ya chu hi chi gal hi to a chi jam jing a hi adi chu ya chu chi sungai mi zo si ki involve su ke ki zau su ke koi ma cha ong do om lo neutral ki ti om lo he hi chi gal sungai chi hi het wa hu na chung chang thui ching thei ta pathin thui sim jing diwa ki dei sa he a kon a Jesu hin khu thokit na thi na le thokit na Jesus life death and resurrection na Adventist on ta san jo Jesu hin khu hi chon sit na lo thieng sat e ho chon sit na zen thing pela thien chule ni thumin a ke thau ke tai ti ta san oi Seventhday Adventist so hin Jesu Christ hai chon sit na nei lo thieng sat a hi di so Bible say wa ke pome vet sana hi chin a say nom pen jo Krista Jesu hi 100% 100 man 100% God na ani nia akop he ti ki chen ta pathin thun a hi li ata sanoi Jesu chu extraordinary nature puwa e hola hung a hi le ama chu he mi chombe thil chombe a bol thein ne ya chu chon sit jong nei lo hin ko man the iti diu ama examples e ho ki hil nai ila nom lo diu cho hi zong le na ki ba pi khat lim 100% ahong put na ama chon sit nei lo bia thing sat na hin ko zo ji a chu Jesu Christa chu i ho dinga model phat ai ta chu ki hil na dinga
Catholic ho in Mary chu immaculate conception a pomu cho za chum bele pathina thinga koi hi atiu cho extraordinary woman hatiu cho extraordinary khat to ho ordinary mai mihim chu kikite ka thailo ri chala na ai wa Bible Mary chu mihim mai boy di chala ya chu ama chu extraordinary hi na mo ipi do wala nu mai tam ten Mary hin khu chu ki hel na nei thailo ri ta chala ai wa nga amo to ki bang hi ti het wa aban ta le extraordinary ta ama le ma ach om do thia le nu mai zo si dinga ki hel na heta pasal ro si dinga jong ki hel na heta cho na ki ba pi khat chu ong mit do thia le ya da ki hel na hi cho ai wa nga iki ba pi lo khat achung nung mo mong ding om khat chu ki hel na thei hi lo cho ya dinga hi chu atum ako thu pi pen cho hi ya Jesus Christa in John sit gala zo hi ai lo le thing set na hin khu anei the pa hi ai hom him nature aput a azo hi ti het nga he chu ting ta le thing pel a thi ni thum ni athau ki ni hi chi hi ama divinity hi na mo mong ki chin ta phat chin na koi macha pathin ka hi Buddha ki ti ho Lord Krishna ki ti ho za satanin pathin lima tun mi tam tam cho hi cho lo hi tabang hin khu nei koi macha am po na hi Muhammad jong Jesus Christa sanga thu pi pena gyal pau Muslim hon hi tabang hin khu nei lo he ai le asom na hu hin na chan dan hi ipiti agyal vam Adventist ho hin hu hin na hi Jesus Christa zala pathin thil thon pi akimu a hi tia ta sanwe hu hin na ki ti chu give Christian give fa ipi hi ti hi akoi yo sin ki ta san hi ai na ichen ya i het gilowam ti pa hi tu nya poi mo chu ya chu thil thon pi a hi ti mana hi mi tam ta in license a ki ne ya hu hin na thu dol hi a hi lo el kalep la ma ki he gam da chu na a hin la Seventhday Adventist a hu hin na thu ki hel dan pa hi true revival and true reformation ki ti pa hi chi ai umai chi ki chen ta ki langai tu nya hi azo khat le si nei lang nei ne ke Adventist ho bung ka pa cha som dan ge lo win natin hello hi le ke man pathin thu ka mu dan ka sei zo he Seventhday Adventist su ka pa cha na ka sei phat wing wung ding ima cha yong di lo pi chu Adventist hi ya chung nun che ding ti na jong hi di lo pi chu na ka sei non pen chu ke man pathin thu ka ni holin hi jong le hi chlai mu na pathin thu ki sei dan pa hi Bible thu gil ta pa la Bible thu ta pa hi ki chin tan aphung do the ti pa chu kam mu chit na pa ka sei nom zo he ai le som la khat na hu hin na chung changa salvation chung changa fundamental belief in a continue to Christa Jesus ala khan lit na growing in Christ na Adventist ota san la kil na hu hin na ki ti khat ve thwa ki cha helowin Jesus Christa zala ki khel na le khan lit na achi jom jinga hi atiu chu hu hin na ki ti hi khat be ya ki cha hi lo hi azo le khir kha kit ben tin hinge Jesus Christa in pathinin ami hu hin na a khat be ya na to pen ki cha ye tai aman athi san thing khat be ya ding in mizo si hu hin na tong chai tai is to once and for all a chai tai ati he Bible long na ahin la Christian ama mo pu na chai he bawin hisu nang le ke mo pu na ki chai lo hi manui le sida lai siwa atop ne gya ta san thum na inei ta ka siwa chu hi chi hu na hi accountable ki hizin na lai di na tu rum ke ngai na hu na chu 1995 1992 ai lo le 2000 kumana pin tha na ben chu tu kuma jong na chi pi jing na hin pi jing hinam na hin pi thei lo ai na lost he hu na ki ti na nangin khatbe ne ki san ta ya chu nang chu mang thei ta lowa robot ta bunga hu hin na dinga program sada na ki sim na hi lo hi pathin to khoma pathin to kinai jinga ai wanga a chain amang tha jong mi tam ta hi lo na example a juda iskaror i he du chula Krista to khom ngel ngel hi ho pau pathin to khom ne khom don khom pa lang mang thai ai le thagau thing dim se na chang pa leng sol long chu a chaina thila lagaw in avop kit ai mang tha kit na ai roi le mi khat bang chu thagau thing ani changa pathin pi ani changa ake ka la vai tham da na hung kile ki da pathin en pi mi kit ai Nebuchadnezzar ho in ding ta la Samson ho hi is ho ta mong hin khu chu me ban ta la Solomon ho jong na hi da chu mi him lagaw hin ko hi the
ahin la achai na kya akhon na kya thurum ke pa ti ike pat na cha thupi pon itabanga ichayam ti pa chu thupi he ati long na ya chu ru na ki ti hi khanlit jingai nitina khanlit jingai ipi khanlit diu ham ipiam khanlit na ki ti chu thuta i het dung zu ai kal ding ti nai chu tunia vetsa na chu eventually kala kan sei le cho hilong le eventually kala ki hil chin thelo tam ta chu hislai mu na ki hil chin na tam ta ka moi ka kal ngai chu cha chu tunia kin sa khu ka bol dan hi zo khat le chipa hi Seventhday Adventist atahsan hobung dang si ammu sit tiana gel kha de hillo hi lai evangelical baptist ele hobung dang zo siong hoil pa thuta ichan ham khat adinga chu kal se na ni ai la ikivei dan nan pau hi bible thuta bukim het na dinga yum now nim be se ta cho christian te thuta bible asai ho imu ge igowa kinil kalte te hobung to ikilo ga mota cho chi nil kal hobung hi go lovin ba sansa te hi go lovin thuta khat bible asai pa i het pau i het tha pau cho pom thei zo ding ta sansa te la hobung hi ngai he hisu chlai fundamental belief in akonum na pen choi aile category number 4 na hobung chungchang church chungchanga adventist na ta san chu adventist so hin wani pumpi hop su ke hobung ta sansa te jo si ki su khom na chu ke ta sanin so let me jo si ama ma local church nya ki khum lut chi ding apoi mo na ta sanin hi hobung ami jo si om chi ding ki ti hi adventist in ata san khon he chu in chu teng ta le hobung hi anam nam aphung kaya ke bul phu hobung hi lo ding vanui chitin nam tin pau tang zo si khom na krista nga khom na hobung a hi nga ti nai hesu Seventhday Adventist church in church tung changa ta san to dol chu hi to hi aphung ke anam mina hobung mini ki si mu ta lo Nagaland na jong Naga Baptist Church, Kukile na jong Kuki Baptist Church, agam tinum ta cho chong thu Baptist Church itiu to na zo le ai mai phung che en ki sim diu na lai cho to asa ngai hung kho che diu i ta bang ho cho so video ho pathin in om pi ho bung hi thei him lo ding ai ai che jesu christian chivin chitin nam tin pau tang ati aban ta le ho bung a chun mi chi kim zo si hong ki be sing eti so na so cha te khang lai a jong ya chu hobung ki ti pau khat thon bo na ding he po in chi kim zo sim khom ding ei ma phung kai ya hobung ba sim be di ti na hi lo he vet sa na chu example a chu Seventhday Adventist chu pathin atun hobung cho he te tawte chi chu ha le lam ka pumpi chu chan pumpin Adventist bombal Adventist e jing nim koi ma cha hi chi phunga hobung ki ti min ki za lo be ding he to a chu Christian ki sawa pung che jong la hun phung kai ama in sung ke hobung min tam che yin na ai wa mi khat in Adventist ki ti ain pom ting kat Adventist a chum jing ai hi chi ho them ji ajong hi pathin thu a hi na pai ki chin ta kan mu na khat cho he aban ta le som la thum na amo chang si na le ana to na hi ati chu Adventist ta san nang zin amo chang si ki khop na hobung hi pathin in ban nuya gospel ki pan to pa sei phung na dinga sor na lin pen a pi in chule van nui mi him zo si krista ani ve na hong kin na dinga ki gut na sam phung tu a hi tin ta sanui chu som la thum na hi ya chu ji amo chang si ki ji pi sei nam sol cha te ho ta san ban zom hobung tin hai cho sol cha te hon ata san nga chu hi cha ta san nung zu ya chu tu nya jong nin nu nga hobung ata san ti nai tu lai hobung tam ta ita san hi sol cha te ta san to te ka thei ding tam ta lo he vet sa na hin khui man nan me ne le don i bol dan me jong sol cha te ho to ki lo ta lo he na hi chan ya chu ibu yu da cho pathin thu i sei dan ho jong sol cha te tu sei do ki lo ta lo cho sol cha te main focus chu krista lo pin adop sang ding chiting ta la krista ni ve na miem te pu ya hong kin ding kinep na lo pi ta aphu na gal do jing cho tu lai ho bung ho krista adop sang na sermon jong umbe ta lo ei mo ho tu sim ngan ki sei ta jing ta le jesu krista hong kin na ding lo pi ta kinep na jong koi man ki sei khata lo pulpit chunga hi na i cha sa nga chu nui na thei
เอวปุละละนะเททนุบนุบนะเทไงนุ่มนุ่มนะเททอลทอลนะเททุ่งไงหัวฮีจะไงนุ่มกำตาโจใส่ดิ่งตามมินะเฮไอ้เลยเขาบุ้งจงจางา fundamental belief in a continue กินนะ number 14 คริสตาจาลาตะสปุ่มขัดหีนะตะสันซาเตเจ้าสีกิปุ่มขัดเล็ดลุนขัดอาลงคอมดิ่งตี Adventist หัวตะสันเลจีปีฮีฮิจิฮีจีเล็ดน้ำจอนดันขันดานากิบุงขันนะเหลาดิ่งอาจจะยังกันใช้ตาอิน Seventhday Adventist Church เวลจนจิตตินน้ำตินเป่าตั้งเจ้าสีคอมนะเขาบุงไอกิจเอ็นตาน้ำมูโซเคดีไลมุนาลำกสุงจุดจันปูสุง Adventist และ Nagaland Mizoram Meghalaya Kerala นะDelhi Bangalore Orissa Andaman Nicobar Island กำเจ้าสีติด state เจ้าสีติดอินเดียยังตีดาตาวที่ international กำจุ่มบอนจะเกียจิตินน้ำติมเป่าตั้งเจ้าสีพร้อมนะบุญไอ้เจ้าบุงฮีเหล่านะตะเหล่าไอ้ไอ้หัวละไอ้หัวบุงตำตากลางปกปีอีขลายเลยไอ้หัวบุงกี่หัวหมอปันให้ตะลองนะนี่ตะบังจูปะทีนหัวบุงหิไทยเหล่าดึงไอ้baptism จงจาง Adventist ตะสันจู Seventhday Adventist โอหินตุยนุยกิพุ่มลุดเงี้ยฮีbaptize บอลาตะสันให้อินปะทีนเลยมีปีอ่างตะสันกิพนดอกนะฮิจะบ่าวจัวฮีตีเฮflag nu ya lu tui the tho naw sena pin baptai chansa era le tu kuma hi chi holoi changsi si kum som langa hingdan baptai changte te ding hi tai tia announce bol le hoi tabang baptism ho che ke pam lo hi baptism ki di chu e malung chamta pathin ik a ki chil na zawa baptize chana mandar ki phum lut nge nge na chanding ti baptize bol dan di ta cho hi na hi ai le ho bung chung changa ta san som la gup na chu pakai anzon Adventist so hin pakai anzon ni na chang ha le thei tui Krista ki pal thing na gel do na vet sa na symbol ti na hi atio hi tu lai Catholic honi chi hi pakai an thinga kinia le ki don khu Krista ta sa le athisan ta he tiu cho literal ai pon chi symbol ala ding hi ti hi ki chin ta ke pamai chuting da le pakai anzon sacrament le communion service ki ti Adventist ai alut dan hi mi tam ta no he na hi na hi aban ta le nitin hin khu chung chang daily living na daily living a 7-day Adventist ho in fundamental belief ata sanu chu lagau thilpi le ministry pathian ta sancha te zo si hi pathianin ta sancha te zo si lagau thilpi pi su ke hi chu gospel ma chala ding le homung khan to ni nga ban cha ding ti Adventist ho da sana hi inei go italan i bol theina za chum zo si pathina hi ti het ngai ki het chi jong le a he gil pathin thu banga het dan khat he chi Christian no si ki dang le hi nge ka bol theina ka nei na ka hi theino si pathina ki ti chu ei wanga ipiham pathina ki ti pa he Bible sei bong da het chi gut ngai chu hi chu he tu nya poi modan Bible sei bong ta i het chi cha ta gut ting le pathin thu ngai nom lo a hi na ki mu chi na thasi do a pathin thu het no he nom ta lo mi kitam ta cho ya chu ka sei hi thei na ding ingai nom ding thu zo ingai nom ta we ka ti na pen chuna phade ke cha pathin thu banga ipi ham kil na pa chu het good ding ai hi chi pen chu phade ke cha Bible thu banga ke puina ho bunga chum thei aban ta le som laget na gau tu sei do thei na thil pi hi chi thil poi mo ta ai spirit of prophecy ki ti hi pathinin ta sancha de ke puina ding le ki hil thiam na dinga gau thu ho bung api hi tia ta sanui ninu nga Bible chu iki puina diwa hi ai la Bible hil ching la sei tu ding hi ipi ha supreme authority ta banga hil chi na kha i nga hi cho na hi chi ta bang chu gau thil pi spirit of prophecy ki ti hi chu thupon le Daniel le khabu hi cho alo pi cho hi ai wan tu lai Christian tam ta in hi cho e o khanga di poi rapture zo a di he ti adon lo ta cho na adena danger jin cho thu phun le Daniel le khabu hi ninu nga Satan na to aning attack tik man nan zo si a phun do cho hi chi Satan in mi ho het sa nom lo chu me ya cho dena danger cho chi le khabu te ni het thim lo ding ya dena danger ya chu hi chi gau tu sei do theina thilpi ki ti chu a hi in hi chi tu ni nu nga dinga het lo kho ma hi ti chu ka sei do no ma hi hi chu 7-day Adventist Church in fundamental belief a that chana nei hi ban ta le som la kon a pathin dan thu
Adventist te ta san chun thupi som chu pathian chon na dan thu in tu ni chana e hoda ni jing de hi ata sanui ati relevant a he tisna ten commandment he tu chan ya dinga Christian kuwa dinga relevant a he ti hi Adventist in dat chana ta sa de tu lai mi tam tam pathian dan thu ki ti mo mung zan num lom cho lung sit le ta san ma hu ing ta we ti dan thu ki sei po po le e pi a ha za jing cho lung dan ta hi oi husunga dan alom loma isimuwa vai chagen thi ho mit hili sun ding kana dan tam ta isim do wa society sunga dan lowa kipu theilowa kit wa supermarket la mei jinga jong dan za chung chum isim wa mezu vanzu ho mit hi su atam ta el chawa el tax collection adinga za chung chuma dan isim wa e hole ho ki kanwa kong kon di a pu gi ki pu wa ilungu lei ki na ai ma pathian dan thu jang khai ta koi ma cha nat na loading koi ma cha li su na loading nom ta le jang khai ta pathian dan thu cho a poi pu gi e boy it di ji wi so piti ho satan na sata i man cha da no hina lung han jong lung nat jong thasi jong chu ding ta le thasi jong mai ta nei i christian in khu lung thing thinga ka sei o thasi do mai christian in khu ngai lut na jala ka sei kam ngai lo jong nei gel hi bin na India pumpi hidan lo IPT hinding ham vanui le sit international organization you see rules and regulation la law lo IPT hinding ham supreme court lo Indian thupi ti tanding ham citizenship ho chunga pathian dan thu chu 10 commandment hi chula hi chi IPT poi tiu ham ai wanga chu gut cha hin tul thaning ki ti ho chu isaya le koi macha bol num di lo chon sit he ki ti chon sit he ti lai wa chu pathian nan thum jing hi ti he thelo ham na so pite ho aya chu bible in dan pal ke chu chon sit hi ati e hoi ta ngai tu hi ti we chi hoi ta lung thi mai gel di we aya chu pathian me iti wa adan thu jong dan thu poi ti wa le pathian jong poi ti na we aya chu bible in pathian dan chu aphai ati chubanga chu pathian nong aphai ati pathian chu athudi e ati adan thu jong athudi e ti adan thu chu ahoye ti le pathian jong ahoye ati na aju da le pathian adan chu ki khan thei loi hiya chu 10 commandment God's moral law ki ti hi chi chu abai thei thil hi poi kadan thu jem si pa kha aman tha sangin van le man abai zoi ati na ai ya chu tu nai pathian nan thum poi ti ho chu pathian jong poi ati na wai asom ni na fundamental belief som ni na chu sabat ni thing Adventist ota san chu sim tila pathian a hin sim no sa sabat ni khu thingi chor nga ani khu in chule pathian ho na ni khu a hi tia ta sanui pathianin Israel kiti ummasang Hebrew mi kiti ummasang ipi phung ipi koi chang ummasanga pa na pathian chor nga ani ni si mai tain koi nam koi phung le chang bi tum khat ada pathian chor nga ani ni si mi lawai mizo si banui le si na hung zo si dinga pathian ni sa gi si ma ni gup sunga na to ni sa gi ni si me miyo si no hichi patan ki follow su ke tunin international government lo azang ni gup sung min na tongin one day holiday abor su ke hi chu Genesis a principle min apply bor su ke jo ya jo ka sei pi na hi we Genesis lekha bu ki ti he thim lo wa hele doctrine so si hi ki he jing he ti ka sei do no me aya chu Genesis a chu pathin nu mai le pasala si me ti chu hi che bau cha sim he ele tu lai Genesis a pathin nu mai le pasal asim bau se he talawa pasal le nu mai hi na kop lesbian ki ti ho aban ta le bisexual bigamy ki ti za chum chum ta chala aban ta le marriage ki ti asim no cho pathin ele numai le pasal ki chen tu na marriage ki ti chu thieng ta denga Genesis asim no ni chu Christian te doctrine hung pe ta cho ki chen na chu za bolu man ki ti cho ele tu lai ki chen na thin tho dan he thei ta lawa na za chom chom ma ki chen na supal mi tam ta ki ta cho hi cho ta hi abon chi ya Genesis apan hung ki pan aban ta la chon sit hoi hung ki pan ham Genesis apan na hung ki he pan hi cho Genesis lo hele chon sit ju ipd het diu ham ya chu sim tilbu ikipat now I origin penu hi nungwet jing ngai aman da pathin mi him a hin sim dan ipd het no ham
Genesis ya het chula ipija Old Testament hi ti ziu ham lungdon ta hi hi ita san thu het dan hi kidang ta hi Bible hi het pol de yi ngoi abu ya bui khat ai ya chu Genesis hi I doctrine zo si diwa foundation hi sin ai koile Genesis lekha bu he hero si chu Christian doctrine chi hil jing di hi chabo nga chu chong ani thiyong pathirin ani phu do ai simti la ai le hi chor nga ani chu ai ho adi poi kit ing juda tia di kit ing na lungdon ta hi oi juda te bo se ju ki chol nom hi lo chu ai ho jong ki chol ngai chu me ta san thu dol chu min koi do wen hagau tu chu min koi do akit min nang chol nga ani pathin asimi ta sa thu me men jong gel tong apoi moi mi ki chol ki ngai hapta lung kya vanui lei si mi him te bui ji ngai hi ja chu pathinin mi him te bui ding he ja chu a chor nga ani ki chol de te ding tia hi pathinen dan khat alo theilowa hi chin khu he ni sim hi ama ding ki chol ngai lo pi chu pathin chu hi ong le mi him te hin khu ding gel na le phat na ding hoi na ja pathinin hi chin khu he na pi Charlie Clark in hi chu he thiam ni a chol nga ni thing ho bung lo si ani te ding tin accept ngam hi jong le ama hin khwa ding a phat na he ja ani mana a sei phung cho a thi pi cho na ai man tu nya Charlie Clark sanga sei chin zo hang san ta chol nga ni pal ke ki thi chon sit hi ta sei na sana lai Adventist ho bungum kit cho hi chon thua hil ta bunga hi manui le sia thil dang lo ai ya chu a ki he thim cho awang phai a ye chu pathinin hi che chol nga ni thing hi remember tia pat ai hei milan ti lo remember ati adan thua chu ya chu azoa dan thui sei peno pathin dan thu umpo iti naw hi aje dang hi lo chu chor nga ani thing nit num lo je pathin dan umpo ki ti cho mi tam tai ai chu 10 commandment number 4 chu hi chu remember to keep the Sabbath holy ati cho na hi chi ben khu nui mang na te te dinga pathin dan umpo di Christian te na chi pi so tu lai den a danger hi France revolution lai tu sim chu aza khon ne diwi atheism na sata promote no ma Bible na sata ni do lai ta ha chu ibini bol wa Bible in Genesis ani gup ni segi pathinin hapta kha ani segi sim pe ni su manga ni som koi de de hapta khana ani chi piwa a government no system ki chai dia a hlu u chawai liwa chi pha na Genesis in a sei banga hum ki tha pat ki cho friends gam chu ya chu friends ong hi Bible la dinga prophecy lo pi ta kha chu hi friends te hi pathin thu ni do dal hi lo America te sanga lo pi ja pathin ni tun nom lampi tam ta mai ai wanga amo hi pathin tu do na sa pen hi je wa chu to ai friends hi sot ni ma jing ai I chu ki chen ta mu do thei khar in ya chu pa kai chor nga ni thing za bol hi pathin thu dinga a lo pi pen le tu ni nu nga dinga thu ta poi mo pen khar ti ka sei do no me a ye chu sahi mel chi na aumin pathin mel chi na aumin hi chi te ni hi chor nga ani lem le chor nga ni bi ta ki chu chung nun ki chu na hum hi dinga hi hi ja chu ipi pen na ki hlan ding ham che pe na chu sahi mel chi na nei lo hum khe ding ai ya chu poi mo hi present truth a hi nei somni la khatna goching to stewardship hi we sumle pai sana dang ka nei le go gam le go ho hi pathini aching tu mai pan sau hin hi chu ho iman dan ho hin chunga thiem na le thimo na hin ludinga hi ti Adventist sona ta sanui poi mo sana chi ni tin khu ki man cha na thil poi mo sana dang ka nei le go gam le gui nei ho hi koya ham pathinin aching tu ngai pan sau hi cha te nau ti ho jong hi pathin aching tu ngai pan sau hi tu na mo pu na ki lowa ama thanei na da na ki gela ama power so na theya mangmi tam ta kyum ta cho ipija pathinin lengle lalan tunham ipija pathin tu nei vai ho mana tunham ipija pathinin sum tam ta lo theiding ana sim ham hichin power chuna man sa gan thei vai cho ki chip na na man na ding a pathin power na pi hi lo e sui phalo lo khat sui khat na ga kaya ne gu cha gu na bola suma lom loma government in a het pi lo sum na ki la hoyong chu go ching tup na hi na fail na ai lam kapum pi Christian gam ki ti lo kay wang chu Christian gam hi poi ka ti ibija in office ai chi yong le sum sun lo dinga sum ne ngan hita MLA ho jong Christian ka hi we ti wa MLA kai theri na Hindu ho chona chon su ke wa alit na diu ai po ai bol thei chana bolu Daniel ho banga politics chalai koi ma cha lo na igam sung hi ki chai de ai le
nu le pa tam ta jong cha te chunga mo pu na ki het talo na in sung ke de cha te pathin to kho kha the talo cha te ong le do le chila ho dingan bible thu akal akal rat niel dingana hung sailin in sung mi tam ta ya kho kha am ta a power au satna a hi lo lam ta mang cha gan thei bai cho chunga bu gi sit khum mi tam ta kyum ta ai lo le aging thayam achom tem asaw teham choya pathinin ama lengam ama goching tup na man cha ho chu ami te chunga gi na le ipiha kichat thaneis na so na amangam ta itabang ho chu pathini stewardship mi mala stewardship goching tup ihina mo pu na ki het chin lo ja gam sung corruption hung na sai is ho tamang i het thim ta kawa i christian hi naw hi thei him lo ding a hi ya chu christian gamai po ka ti lam ka sung Christian pathin hello hola thu ga sei tang 80 jiu chomin pathin hello giti chu lam ka sung khela na sam ta lo he to ai igam sung hi tin sei le na ngai ma di wa hin ngai ma hi win lang igam sung hi Christian thagau chang ho hin khu man da ta lo he hoi tan ve mong win seyong sei siang lo hi topic sau ta sei di ki le sei ding tamin hiong le kim bolong longa hai la iga bo lo hi Christian ho chan hi chong hi poi mo tai nitin hin khu chung sanga Seventhday Adventist on Christian chan atahsan dan chui ti hi Adventist ho ta san chu Christian ta san cha te hi Christa dung suna chon ding hi win ama iwet to wa izui diu a hi ti poi mo ta ta sanui hi chin Christian chan chon dan Christian behavior ki ti hin bon cha kya akop su ke hi thiro si o nane na don na tu sei na lasa na hindan na kivondan na china na vai hop dan na kalsun na hiti ho zo si bon si kya hop su ke sei siang lo ai ai tu lai hi chi chan Christa dung sun manga chon Christian chan tho mi zat im bem lam ka sunga ti taw te na elo literature pur sunga that ha sel he di cho hol ha sel he di cho ka ger ji ting le na ke ma mu do ram ka mu do ding be lo ai ilop dan o jong hi so piti ho upayam ta lo cho Christmas ku ipija ile ngai hom sa hi bo cho hu hing pu amin mai me imin pat wa Christmas iman thu ya hu hing pu gi nei koi mam lo cho me ilung thim wa ilagaw in pu wa i de yu chu sa ki hu na ne eding hi bo cho aile tu lai mi tam tan YouTube ma pathin thu or sanga i ho lo chi pyong ne na ho hu si ta sa ne na ho hi cho chu chila mini hol ho ithanup now he azium talo picho pathin thua itha now email hoi now isana dangka sumle pai ne ho man cha ta sanga album khat lagawa phat chum na dingom lo leisit to kimat bia lagaw thua ko na ki gam hat na che dinga itelan ho iman cha wa khununga ki hil na thei ding khat jong hilo album ho film ho movie ho moral lo ta dinga i thowa pathin mudo na ding thu lo Krista to kinai be che na ding thu lo wa immoral zo siu isu chat ve wa film lo pi ta nom ta ka tho je en kami do en aman ta la pathin to kinai ti yum di wem tuni album tho movie tho ka do nom chu movie hit banga uma pathin to kinai che koi ma cha ka he pon he che cho chom theilam pe na ka sai hin ele ki von dan ve ki taw ti ipia ita sa sialding lai ho ki mu lo mei a ki van ngan taw hi hiu ta cho na i design de ho i fashion style de ho zo si hi thagaw mel pu thagaw to kinai mi ho hin khu to ki lo ta lo cho iki chei dan iki wan dan ho hi ibila i khei ho jong hi Bible chun numai chu ain dol bep chan ki jem hana ti cho sana dang ka ho a ki jem lowin polam jem a ki jem lowin ati chu lungsunga ki jem zo hana ti cho hoi ta ngei tu diu cho hi Christian te hinding dan daily living cho hi na ki sim dan na ki chei dan hwa hi pol le du ding ti na chu hi di pon ai la modesty decent ki ti khan hi cho hi chi dung ya chu Christ character khat hi na pai pu do ngai cho so pite ho tu la ki sim dan ki van dan ho hi pia levi style luxury style mo ngai iki so ta cho
thầy ta lâu hi Christian nun dan hi thầy mo mong lâu hi hi chu Seventhday Adventist ai nasata ki kihil thieng sa hi cho ho bung danga i cho hi kaza lam jong ka het kha lo hi khat ve chu pastor wa chun pul pe sei ne to yong le chu fundamental belief lo cho pathin du sei na ding hi na dol khat na min aga sei kha me me thuin hi yong le serious ta Seventhday Adventist church banga hi chi subject hi bui pi ho bung be lo hi ya chu cho chu kin pathin thwa kan mu do nan ai in tu ni in ki khol hi ti ve Jesus Christa na ko ma ding hi le tua na ke van na ne dan ho hi aman apa chana dem pathin lo pin na hi tabang na bol hi Jesus ati na dem so pi ti ho ikido adewin ka dai sin he ban ta le som ni le thum na daily living som ni le thum na kitchen na le in sung Adventist on kitchen na hi thing ta aza bol ding ata sanun chule in sung ki pum kha na thu pi pe na ta sanui kitchen na kiti no mele pasal ka bo hiding jing tal diverse kiti hojong pathinin aphal po iti kitchen ta Seventhday Adventist in fundamental beliefa na hi tu la hi chi tabang fundamental belief a kitchen ta nei lo zia Christian in sung kitchen na supol le ai wang soma khat bi jing mai cham sim jing pastor ki taw sa ja ko kitchen hi tabang moral nei lo ma pathian thu ki chip na Christian in kumang dim set kyu ma hi so da bang chu phat the na jong thong di lo ding he somni le lina kile do kit na chung chang restoration category anu kha pen restoration hi chi ikinep naw lin pen he van ho bu a Jesu na to na tu pe ta hi Jesu in van ho bu amun thing chu nga thim puna to jing lai a hi tia ta sanun ta san cha te denga Jesu Christa taw jing a hi chi hi very unique belief of Seventhday Adventist church a hi ho bung danga ki mulo ta san na khat cho hi in chi hi a chu van ho bu a hi vana ho bu min hi cha Jesu Christian heavenly ministry na to lai ta hi ti Adventist on kitchen ta san ni a chu mosi koma pathinin ho bu ni sa in vana lim ka sa bong chun san ani ti aman dal hebrew bung get noi si mai le khuda sa lo van ho bu chun pazit khut zit lama Christa in ai hoding in thim puna tong e tio kitchen ta sa na hi chu hi ai le vana chen ho bu mong ti kitchen ta min hi chimu na chu thim pu chung nu na to he ti Jesu hi chi teaching ya poi moi ai chu ho bu thu dol ki ti hi deepest doctrine khana nei Seventhday Adventist ani veleu chun malaya pathini mosi nga sanctuary ho bu ni sa pen ku e bon kia Christian hi ku nan dan khan dan salvation chung changan vat sa na hi cho hi tho tabang ki hel na thing sat le cross lim bet sa na ho bu thung dola kona ho bu service a kona tu ni nu nga pathini thu tan ning dan aman ta le vanui mi te chunga pathinin mi te apui dan aban ta le pathin aphat to ke to chachna prophecy thim gau to se to ke to chachna haubung apui dan ho hi hobu thu dola kona ki sim no thei cho a structure hi cho mi ta blueprint hi cho salvation blueprint hi cho hobu hi hi chi tu lai Christian hobung tam ta koi machan jong sei lo he jong he kha lo hi ya cho Seventhday Adventist a unique na khat hi ja cho kani mu do kin hi sting ta la 25 Jesu ni ve na hong kit na ding Adventist ten Jesu hong kit na ding ni khui ata ta hi ding mu the hong ding chule hong wa zat ding tia ta sanui visible audible and imminent events of Christ coming the Adventist ho ta sana hi mi tam ta en Jesu Christ hong kit na ding hi gu thima hong ding aban ta lo pit bibia khan cho adi dia pastor on khu in nin nung thu ase no khu inga hele ki confusing cho na sei hoi phai to jong hui macha he thim di hi ve to very confusing hi cho Christa cho khat ve na naw se hong pi hin abana ani ve na mi thing te puya hong ding ai a khat ve na chu kel ngui bong hong in ani ve na hi kp ba kai ki tum bang hong ding ai ama sa pe na su bang hong in tuai leng zo si leng pa kai o si pa kai hong ding ai ama sa pe na chu gal sa thelo gal hat mo pen pa bang hong in ani na pa he gal zo si zo pa gal hat chung pen min thang ta hong ding a he ti thu phon bong som na ko na in ya chu Jesu Christ hong kit ding chu hi chu bo in chong le Bible si mai le vevin ke ma kong wa zat ding a hi ati jing he Jesu ya chu miyo si to man ke pa man ding ko ma me ati ti chu kitchen ta imu do su ke wa hi ya chu
Yesu Krista ne adu da go thim gam tin kum segi tribulation za za ki to Bible mu ding khat sam po so piti hoi to hi ban ta le ki le do thi na le thokit na restoration ai thi na le thokit na Adventist on mi chon pha le mi chon si ani gela thokit ding he ki ta sanin so le chon si ne le thi na he azona kya su be hi ding ta sanui Yesu kitchen ta Yesu Krista huni khoting le hi practical ta imu so ke de he mi chon pha mi chon sang thoding kha chu hin na thoding kha chu thi na thokit ding hi ti hi chu ting ta Yesu chon sit na su be ding hi chu jo ting le chun hi choi hung lung ding kum sang vai hom chu le chon sit ki chei na som ni le sagi na Adventist ta sana chun Krista kum sang vai hom chu man ga ma am ding chu ting ta tun so na chon sit na su be na chun chule tun sora chon se su mai ne chen azuya aban la pakai lengam tun sora ki tung do dik hi da chu pathinin Jesu Kristan mi thing dia hong pui to ting lewana kum sang wa hom te man le si cho lim le gong bei banga sim ti la mong je si de den tal le enten aya chu Bible si mai le ling pi khonin moro si chimin tui ko ro si thum mangam tan khopi yo si hop thum hop sigin ki hom khan ta ke gam ta di zona hi chun le si de dinga sa na in gil chang ho jonga hi ti lo na thu phun le kha bo ji si mai le hi ja chu Jesu Krista hong ni ni kho ki sei na in le si de dinga ta hi chia chu kum sang khat sung le si nai satan mu thima ki hending hi chu ku khu mang bai ki ti chu ban ta le van chu nga chu pathi mi thing te Jesu Krista to kum sang kham ni chu kum sang khat ong ki chei zo ting ta le chun mi thing te chu Jesu Krista to le si na le si sim tha na mu na cheng khom ni nga hong ding hi ta ve hi chu tun so na pathin to ichen na diu mun cho hi tai le si sim tha na 28 fundamental belief pathin le si atha be ain sim tha ding hi cha chu pathin ala sate chang si tun so na cheng ding hi tai ti hi Yesu ikinep naw lin pen le ingalal tu pi pen wa hi na he chimuna chu chon si jong tlo ding thina man na kana jong tlo ding tua le si in ho gen thei ta man pau he upgrade version a low pi ta pathin to tun sor ai man yoi tan ne le cha ning zan am ta ding gil kil dang cha am tlo ding he sumle pai ngei chat ma ho jong ngai cha nam ta pontin a he chen ning hing se nam ding hi ta ve thina in ki chan ho jong thina am ta lo ding hi chimun chu hi tu nya idan tha itil cha ya chu Bible ko simle chun creation a ki panin abana thu phone lekha bu creation a ki chai ki ne we begin from creation and we ended to creation hi ki ne ya chu iki pat naw jong si creation iki chai naw jong creation ai hi chi ka chu the great controversy ma pathini hi chi creation tha alu dinga chu ami te hi alhan chil jing hi ti tu nya ka sai do no mai koi ta bang hi chi fundamental belief pi buling sela ve nom wale website adventist.org bon se ka isim thei su ke he ti ka sai do no mai hi su tu nya fundamental belief chung changa patna highlight ka hin bo do lai sai thei chen ka hin sai do chu hi in hong sau diu kha in hiong chi video in het them diwa pa khai mina kain sai do no mai topic zo si subject zo si niaw cha cha highlight le cover ka hin bol thai ya chu hong sau kha in ya chu indicate ja si wa ngai thila nai ni ngai di thi pa kai mina ka sai do no mai ai la chaina ka do nom chu it's a fundamental belief ho hi Bible to ki kalna no mu em au mai le na hin sei so ke ding ka tiam no me hi comment na chen hin sei so ke ven lang ki dem to ki sei si tu ima cha pa chum po so pe ti thu pa sei dan yong ki chi ki ti vin Bible thu ki sei jinga hin koi ma cha ki dem lo he Bible hi ti la sei ki ti thu hin Bible thu sei lo chu Bible thu sei lo ki ti jing e tiam chen la hi ya chu khat ve ve le hi naw ki mu chin ho dinga chlung han na num khaji ai na koi ma cha ki su lang no ma thu ki sei po in hi tho ta bang chanum kha le pakai mi ngai dam ka thu min na thu sei dan thim lo ki hi ja chu hi tho ta bang chu thong kha thei hi in yong le tu na ka sei nom chu kin wang chalai chu ka pam thei po ni ti wala comment section na hin ji jing thei kheu lim jing thei he ai lo la community page sa jong na hin ta do wa ki za mat jing thei ti ka sei do no mai chuting ta le ichi fundamental belief na hin se hola chun hi chi ka het thu be no me ti no wa jong le phati ke cha in hin se hi ti bin vote tam pen pen jo sermon topic khana video khat mo ma ka hin sim kin ding hi di ka sei do no me ai le hi cho zo si chu Bible thu to ki kalpoi na ti su ke wai le iti da na Seventhday Adventist church chu hobung chom bele da na mi hon ige azing ham ti hi tu na a chaina ka do nom chu na seven Baptist kahi ki tita evangelical kahi tita Pentecostal kahi ki tita
aban tala adang sa kumin panin lang mila aki introduce dan kay machan imase hi weta I want once you claim you introduce yourself to be an Adventist mi ho hi haza jing cho Seventhday Adventist ka hi ta em ki sei do kal si chu mi ho kin lap jing weta ipiam khat na mi agyar jiu cho si kai man ka experience so mi ho hi na ta be ka mu kan sei o so pite ho aye chu Seventhday Adventist kiti hi pathin athuta phong ninga ani tun hobung chu a hi ti ki chi na khanai ya cha set na hina sta long hanga mi ho lung thima hi a hi lo lowa he sit na mu chi ha tu pi e Jesu Krista ki he sit na banga chu a ye chu hobung chu Krista hi cho na hobung sei si chu Krista sei sit na hi cho a ye chu Krista hi chi song pi chu nga he ka hobung ka tun he ti chula ama sei cho Seventhday Adventist Church su pathin thau nu hobung hi ta le Krista chunga ki phut in ai le apathin thu ta san ai lo si chu pakai thu ta be hi a hi chu i sei si nai le Bible thu pamlo chu ting ta le Krista sei si ti na ki ai hi chu danger ta hi ya chu tu nyai so bite ho tu nyai hi chi thu hi adi a hi jinga Bible to ki nei pen a hi jing na lai le ke wang chun hi hobung hi da la theding ka munai po na hi ai la Bible to ki tu ta poi ja hin sei the o mai le chun adi mo ti ka mu chi nai chen kin jong i chobung chu ka da ha kit mo hi lo hi ai chu pathian thu ta ki di chu hol ngai na ai la tu nya chu ki chun le ding an lut hi po ve ai chu hi chi thu ta khela thu sei thei ding le Bible he do ding koi ma cha jong om di pon ai chu Bible na sei je chu Bible a sei chu ki sei je chun hi chi khela ata ding hi koi ma cha jong amu chin nai po nai ya chu tu chan ta dia pathinin amo cheng si ho ki khop na ati pen chu Seventhday Adventist Church na bulit jing na hi akit ding le hobung di ta holding dan identity ho in sei dio in Bible dong zu ya in sei dio he tu lai hobung di ta holding ki tele aza chum chum mi tam tan region ipi dio he ain la Bible dong zu cha ipi ti holding ham ti pen chu akit ding le in sei dio in biang le tu ni fundamental belief a isei chu hi chan chu hi tan tin isei saw le zong le pakai mini ki he thi mi tiwin angai zo si pathim pa thei bo chi ta hen te ki pa e